bato iratoboka, mashua ikatoboka, amazi aruzura, maji ikaingia, amazi araturengera, maji ikawa nyingi. Imana iradutabara uwo munsi. Mungu akawa msaidizi kwetu. Twari tuzi ko uwo munsi akatuokoa tukiwa tunadhani siku hiyo ndio ya mwisho. Mmeniacha mtoto wangu. Msinisi kutomlilia mtoto wangu Samueli. Ariko Bishop arakoze avuze Samueli, amuvuze mu kinya byinshi. Bishop amefanya vizuri, amesema Samuel mchungaji, akamsema kwa niaba zote, kwa Ukristo, kwa familia, amuvuga mu busore, amemtaja hata kwa ujana, hata kwa miaka ya uzee. Tuzamura amaboko tere haleluya. Amen. Amen. Ndibuka rimwe Samueli akirutse gutya nimba yari nko muri etape nimba ya kabiri nimba ya gatatu kuko ninakumbuka mchungaji akiwa amepona kiasi, nisagenda shima, akapitia kwa chacha akishukuru Mungu, afite urutegeruke rw'umubiri atabasha guhagarara, akiwa na udhaifu wa mwili, ngo bamucurangira sirimbe kandi adafite imbaraga zo, lakini anasema wacheze keyboard ndio aweze kumchezea Mungu. Dogo wisubizemo imbaraga nubwo umubiri udashoboye uhaguruke, n'abakobwa bawe n'abahungu bawe mu rutegeruke mumuherekeze muri kimwe yakundaga. Ico kimwe yakundaga cy'ubutumwa Bishop Nyarugabo yakirangije cya kabiri, yakundaga kuramya Imana sirimba. Mwihangane familia, mjipe nguvu hata kama mna udhaifu wa mwili, lakini mjipe nguvu ili muweze kumsindikiza kwa kumchezea Mungu, kuko yarabikunda, kwa sababu mchungaji alikuwa anapenda hiyo.
zacitse umuriro ariko nguwo neza yero. Nimefurahi sana. Turi muri Vyura, tukiwa huko Vyura, iri jambo ritoya kandi risanzwe neno dogo naryibutse musi batubwira ko umukozi w'Imana yatabarutse. Nilikumbuka neno hilo nikiambiwa mchungaji Mfite imyaka hagati y'7 n'8, ikiwa hapo miaka 7-8. hari ishusho Napoleon itazava mu mutima. Kuna picha yake haiwezi niondokea. Ndibuka Napoleon afite ipendo igasanga, namkumbuka akiwa pendo selikizwa. Ipendo nuko nyine. Ndibuka Napoleon, namkumbuka mchungaji kumahitimu harya hakurya y'iwacu kuba hazi, akiwa anahitimu. Bwana sifiwe. Amen. Nari umwana muto cyane, nilikuwa mdogo sana, ariko Napoleon avuze ipendo akacheza kuri iyo myaka yanjye kugeza aho ngeze ubu nyine. Myaka hiyo hadi leo bado iyo shusho y'umukozi w'Imana ntabwo nzayibuka. Haijawahi ondoka. Haleluya. Gazange rastatu. Imana imuruko ridashira. Yatubereye akabarure mu gihe yarariho. Amekuwa example nzuri kwetu. Urukundo rwiwe, upendo wake, imirimo ye myiza, kazi zake nzuri iramukurikiye, imemfuata. Tubane icyubahiro. Haleluya! 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 Amen. Amen. natwe zingiro dufite tubikomora ijambo ryawe watanze tubisabye Imana mu izina ryawe Yesu. Babyeyi wazazi mara nyingi kwa miaka walio nayo bazabifuza kubyara, kwa wanatamani kuzaa no kurera na kulea, ndetse minsi ya nyuma hata siku za mwisho bagakenera no guherekeza abana. wanatamani kuwasindikiza watoto wao. Ndashimira Imana yo mu ijuru, nashukuru Mungu wa mbinguni kuko nabyaye umwana Murakiza, sababu nilimzaa katika imani mtoto huyu, ndamurera arakura, nikamlea akakuwa vile alivyo, agera igihe nawe arera abandi nabo barakura, akafika wakati naye akaanza kulea wengine wakakuwa. none nejejwe nuko mbonye imbuto zanjye. Na ninafurahia kwa sababu ninaona matunda haya nikiwa hai. Ndashima Imana ko mbonye imbaraga zo gushiriza. Nashukuru kwa sababu Mungu amenipa nguvu za kumpumzisha mtumishi wa Mungu. Magambo ye yanjye kwa sababu umeyambicho ariko we yarazi. Hakunielezea yeye, lakini alikuwa anatoa ya kwamba hii safari ariko ndashima Imana ko namuriye cyane. N'ubu ndacyari kuri hata leo nazidi naendelea kutumia. Umunsi nguyu Yesu nawe yaragize. Siku kama ya leo hata Yesu ariko yariraga. Magambo Yesu yalikuwa abwira abana bashiki ba Lazaro. Maneno haya Yesu alikuwa anaambia dada za Lazaro. Cyari igisubizo, ilikuwa ni jibu cha negatifu yenye si nzuri. Ntabwo cyari igisubizo kiri positive. Haikuwa jibu nzuri kuko cyari igisubizo gifite ibyo guheruka
badafite ibyo gutangiza. Kilikuwa ni jibu ya mwisho bila mwanzo. Bari bafite ibyiringiro ariko badafite kwizera. Walikuwa na matumaini lakini hawakuwa na imani. Sinzi niba munyumva aho hantu. Yaba iki cyari igisubizo yabashubije. Jibu hili lilikuwa ni jibu amewajibu. Amaze kubabwira yuko mwene wabo afite ubushobozi bwo kumuzura. Baada ya kuambia yeye ana uwezo wa kufufua ndugu yao. Ariko bo bari bafite gusibyiringiro ko azazuka uwo munsi igisi. Wao walikuwa tuna matumaini ya kwamba siku hiyo ya mwisho ataweza kufufuka. Ariko badafite kwizera ko Yesu yashobora no kumuzura nako. Lakini hawakuwa na imani ya kwamba anaweza akamfufua saa hiyo. Abasubiza rero akawajibu mu bisubizo bibiri. Kwa mambo mawili. Igisubizo cya mbere neno la kwanza ni iki twasomye. Ni hili tumesoma. Yavuze ngo munyizere gusa. Akawaambia niamini tu. Nubwo yaba yarapfuye. Sasa kama ameaga, amaze iyi minsi inganitya. Amemaliza siku hizi amemaliza. N'uyu munsi amuebo ndacyafite imbaraga zo kunamuzura nako bado nina nguvu za kumpa uhai. Kandi mfite n'imbaraga zo kuzamuzura n'igihe cyane. Hata maisha ya baadaye nina nguvu ya kumfufua. Icya kabiri. Neno la pili. Abasubiza marira. Akawajibu akilia. Ayo marira yiwe yari afite ibintu bitatu. Machozi hayo yalikuwa na mambo matatu. Cyambere la kwanza wari kubabwira yuko yumvise kurira kwabo. Ilikuwa anawaelezea amesikia majonzi yao. Vediriko bo bamubajije basa naho yirengagije kurira kwabo. Wao walifikiria ignore majonzi yao. Ariko arababwira ngo nzanumva kurira kwanyu. Lakini ilikuwa inamaanisha ninasikia machozi yenu. Ikintu cya kabiri. Neno la pili. Arabango ni jewe kuzuka. Akasema mimi ndiye ufufuo na uzima. Jewe ndaruta urupfu. Mimi ni mkubwa kuliko kifo. Bwana asifiwe. Turi hano. Tuko hapa. Tuzengutswe na marira twebwe twese. Tukiwa na majonzi mingi. Ariko Yesu ntakeneye ko tubanza kugira ibyiringiro tutabanjire kwizera. Lakini Yesu hataki tuwe na matumaini kabla ya imani. Kuko ibyiringiro biza nyuma yo kwizera. Matumaini yaja kabla ya imani. Ibyiringiro ni byejo hazaza. Matumaini ni ya kesho kabla. Ariko kwizera ni ukwano. Lakini imani ni ya saa hii. Rero bo bari bafite yuko azazuka. Wao walikuwa na matumaini ya baadaye. Ariko badafite yuko afite n'ubushobozi bwo kumuzura nako. Lakini hawakuwa na imani ya kwamba anaweza akamfufua. Arababwira rero ngo akawaambia numva kurira kwanyu. Nasikia majonzi yenu. Ariko nkora ibyo nshaka. Lakini nafanya yale ninayotaka. Kwa wakati ndamuzura nitamfufua. Zongere namuzure nero hazaza. Nitamfufua baadaye. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuko ubushake bwe rero kwa mapenzi yake. Uyu munsi ntazura Samuel. Kwa mapenzi yake hata mfufua Samuel leo. Ariko ntibivuze yuko tudafite kwizera. Lakini si haimaanishi kama hatuna imani. Kuko yavuruza uko ashaka. Amefanya vile ametaka. Ariko dufite ibyiringiro yuko azamuzura. Tuna matumaini ya kwamba siku hiyo ya mwisho atamfufua. Icya kabiri. Neno la pili. Araruta urupfu. Yeye ni mkubwa kuliko kifo. Umunsi bashira Yosefu mu cyobo. Siku aliyomweka Joseph katika shimo. Imana yemeye ko Yosefu akijamo. Mungu alikubali Josefu apitie. Kuko yemeye ko na Samuel akijamo. Hivyo ndivyo amekubali hata Samuel. Ariko hari impamvu zitatu zatumye Imana yemera ko Yosefu ajamo. Lakini kuna mambo matatu aliyofanya. Ainazo mpamvu Imana yemeye ko Samuel aje mu cyobo. Hata ndio sababu kuna hizo sababu zilizokufanya Mungu akubali Samuel aingie katika. Impamvu ya mbere number 1 nuko ibyo yari afite kuri Yosefu ni yale aliyokuwa na kwa Joseph byari binini kuruta icyobo yagiye. Yalikuwa makubwa kuliko shimo. Bwana atukuzwe. Intego y'Imana kuri Samuel. Lengo la Mungu kwa Samuel iraruta ubunini y'imva. Ni kubwa kuliko kaburi hili. Ikintu cya kabiri. Neno la pili nuko hatari mu rupfu. Hakuna kifo muri icyo cyobo. Hakuna kifo uko bamutaga mwose bamutaye acuritse agize yakugira kumudumukiza ntabwo yashobora gupfiramo. Haikuwa kifo. Samuel rero ntagwa muri iki cyobo. Samuel hata kufira kuko atariho yapfuye kwa sababu Samuel yaguye muri iki cyobo. Bwana atukuzwe. Ntabwo ayishwa n'iki cyobo. Hajakufa kwa sababu kuko atagiyemo kuko yishwa n'icyobo. Hata ingia kwa sababu amekufa. Ahubwo nuko lakini nuko muri iki cyobo ari inzira yo gutambuka. Lakini hii ni njia ya mapito. Icya gatatu. Neno la tatu. Nuko mbere yuko Yosefu ashyirwa hejuru amenyekanye mu Egiputa. Kabla Joseph ajulikane katika nchi hii yagombaga gucishwa bugufi. Alikuwa agitishwa kwa kugira ngo Samuel azambike ubwiza buzaza. Ili Samuel aweze kufikwa uzima. Nuko agomba kubanza gucishwa bugufi muri uyu mubiri kwanza. Bwana atukuzwe. Amen.
aya magambo tumaze gusoma, maneno haya tumemaliza kusoma, yavuze ngo, yamesema hivi, nubwo hata afite umubiri ubabaye, ana mwili wa uchungu, ariko ubu ngubu nta cyambaye wa wundi ubabaye. lakini saa hii hana mwili huo wa uchungu. Nubwo afite umubiri wari warazahajwe na dialysis, hata kama alikuwa na mwili mzaifu kwa sababu ya ugonjwa, ariko uyu munsi nta kiwumva, lakini saa hii hasikii uchungu hiyo. Niyo mpamvu ndio sababu dufite ibyiringiro tunayo matumaini yuko Samuel ataraha. Samuel hayuko hapa, hariho umubiri we, kuna mwili wake, ariko ubugingo bwe bwazamutse, lakini uhai wake ulioenda munsi wa nyuma, kwa siku ya mwisho. Ubwo bugingo, uhai huo, uyu munsi bwahujwe mu maboko ya nyirabwo. Uhai huo siku ya leo uko katika mikono ya mwenyewe. Uyu mubiri ugomba kuzambikwa kudapfa, lakini kwa sababu mwili huu utavikwa kutokufa, ukazambikwa n'ubwiza bw'igihe kizaza, utavikwa uzuri wa mwisho, nuko ugomba kubanza kubora, lazima uoze kwanza, nyuma hakazi yindi mbuto itabora, ili kuje mbegu nyingine yenye haiwezi ikaoza, na uzima wa milele utakayotoka mbinguni. Ukaza gutora buzazano Langata, utakuja hapa Langata, uze gutora uyu mubiri wo gucishwa bugufi. Chukua mwili huu wa kunyenyekea, niba uzaba waraboze, ikiwa utakumeoza, niba uzaba ukiriho, ikiwa uko, kuko Biblia itubwira ngo afite imbaraga zo kwigandurira byose. Yeye Biblia inasema ana nguvu za kuyafanya, kugira ngo uhindure ayafanye yote wa Kristo, uweze kufanana na yacu izaba yarahindutse, hata yote itakuwa tutakirebesha aya maso, bila kuangalia na macho haya, ariko dufite amaso nkayo we afite, hayo anayo, naho yagiye bafite, mahali alipoenda ya hayo macho walionayo. Dufite deni ryo gusa nawe, sisi ndio tuna deni ya kufanana naye. We deja tayari yeye anafanana na wa huko. Wana atukuzwe. Kuri ubwo rero, kwa hiyo ndugu, dufite ibyiringiro, tunayo matumaini, dufite ibyiringiro, tunayo matumaini. Bashumba baraha, wachungaji mlio hapa, abavyeyi baraha, wazazi mlio hapa, abana baraha, watoto mlio hapa, ntabwo twizeye Imana itumva, hatukuamini Mungu asiyesikia. Abasigaye Imana yumva kurira kwacu. Mungu, kwa wale waliobaki, Mungu anasikia majonzi yetu. Icya kabiri twavuze yuko Imana ari we mwami w'urupfu, Mungu ndiye mfalme wa kifo. Icya gatatu nuko yarurangirije Golgotha, ya tatu alimaliza Golgotha. Yo mpamvu avuga ngo tuzavuga ngo waruboriwe, tutasema warutuwe, urubori rwawe rurihe, kifo uchungu wako uwapi? Rero badufasha kumanura umubiri, tawasi waweze kuteremsha mwili. Ntabwo tumanura Samuel, yagiye kare, atuseremushi Samuel kwa sababu alienda kitambo. Turamanura umubiri, tunapumzisha mwili wake. Ibyaremwe byose byishime, icyambakaza dati Umwami Yesu gaza, Umwami Yesu gaza, Umwami Yesu gaza, tuzamureba tuyo, azazana n'ingabo Imana abapfiriye muri we, bazuke bamusange, n'abahaba bakiriho, batujane hamwe nawe, tubane nawe iteka ryose, icyamakaza dati Umwami Yesu, Umwami Yesu gazaza, Umwami Yesu gazaza, Umwami Yesu gazaza, tuzamureba bagenzi tube maso, tuhore tumwitegura, tukurira kabujuru, naho usigira kazazi, nyamara zaza kuboha aya makuba y'amayo, tuhumure dutegereze icyambakaza dati Umwami Yesu gazaza, Umwami Yesu gazaza, Umwami Yesu gazaza, tuzamureba Umwami Yesu gazaza.
ngo mbasabe turirimbe dusezere ubuhamya nubwo babureka ejo bavuze ibintu je numvise nawe arabikurusha kurera abana bundi barenga 30 ukagera ubwo bashimye abantu bari mukuranirwa abana babo bakahukana bakabata bakabasiga ariko yabashe kurera aba bana ubuhamya bugomba ariko tuvuge ngo muzaza ryari mucungu wimbe ubwami budashira tuimbe sote uzaza ryari mucungu wimbe ubwami budashira uzima wa Samuel ulio mikononi mwa Mungu ndio nataka kuongea nayo. Sitazungumza na mwili huu. Nakumbuka tukitoka Tanzania tukapatana na Zoruba saa 7 ya usiku. Tukafikisha asubuhi tutazi aho tugeze. Tutazi aho tugeze. Ikafika asubuhi bila kujua tumefika wapi. Bibwiraga ko uwo munsi ari uwo munsi wacu. Tulikuwa tunadhani siku hiyo ndio siku yetu ya mwisho. Ndibuka tugeze muri Moero. Nakumbuka tukiwa tumefika hapo wametaja. Bari tuvuye Gasenga. Tukiwa tumetoka Gasenga. Bato iratoboka. Mashua ikatoboka. Amazi aruzura. Maji ikaingia. Amazi araturengera. Maji ikawa nyingi. Imani iradutabara uwo munsi. Mungu akawa msaidizi kwetu. Bari tuzi ko uwo munsi akatuokoa tukiwa tunadhani siku hiyo ndio ya mwisho. Meniacha mtoto wangu. Msinisi kutomlilia mtoto wangu Samueli. Rero waje turi umubiri kuja ukiwa mwili za ubugingo. Za ubugingo ukakuja ukiwa na uzima. Uyu mubiri rero niwe dusize mu gitaka. Mwili huu ndio tunarudisha mavumbini. Lakini uhai umerudi kwa mwenyewe. Neno la Mungu latuambia kwamba mwili huu ndio tunarudisha katika mwili wa kufa, lakini tunayo matumaini ya mwili mwili wa kuharibika na kuoza. Tuna matumaini ya mwili usioharibika, mwili usio na matumaini, lakini uhai ulio na matumaini. Lala vizuri, ungoje siku yako.
Muze musange ninjye uba
ikomeye imbere yayo ifata imisozi ikayigira amataba. noho ariko bishop arakoze avuze Samweli amuvuze mu kinya byinshi. Bishop amefanya vizuri, amesema Samuel mchungaji akamsema kwa niaba zote, kwa Ukristo, kwa familia, amuvuga mu busore, amemtaja hata kwa ujana, hata kwa miaka ya uzee. Tuzamura amaboko tere haleluya. Amen. Amen. Ndibuka rimwe Samweli akirutse gutya nimba yari nko muri etape nimba yari ya kabiri nimba yari gatatu kuko ninakumbuka mchungaji akiwa amepona kiasi nisagenda shima akapitia kwa chacha akishukuru Mungu afite urutegeruke rw'umubiri atabasha guhagarara akiwa na udhaifu wa mwili ngo bamucurangira sirimbe kandi adafite imbaraga zo, lakini anasema wacheze keyboard ndio aweze kumchezea Mungu. Dogo wisubizemo imbaraga nubwo umubiri udashoboye uhaguruke n'abakobwa bawe n'abahungu bawe mu rutegeruke mumuherekeze muri kimwe yakundaga. Ico kimwe yakundaga cy'ubutumwa Bishop Nyarugabo yakirangije cya kabiri yakundaga kuramya Imana sirimba. Mwihangane familia, mjipe nguvu hata kama mna udhaifu wa mwili, lakini mjipe nguvu ili muweze kumsindikiza kwa kumchezea Mungu, kuko yarabikunda, kwa sababu mchungaji alikuwa anapenda hiyo. Bonabera basamugwa bafangwa muwisi bagenda baririmba bafite umunezero. Bonabera basamugwa bafangwa muwisi bagenda baririmba bafite umunezero. Bonabera basamugwa bafangwa muwisi bagenda baririmba bafite umunezero. Bonabera basamugwa bafangwa muwisi bagenda nabo baririmba bafite umunezero. Teza amatwi ngo numva bena bavuga baturaba wasiwe haleluya baturabeho haleluya baturabeho amina we baturabeho wasiwe
Imana ibaha umugisha mwinshi. Mungu awabariki. Reka nsabe Kirayi azatere haleluya zitatu. Acha tumsi ndugu yetu Kirayi. Hanyuma dukomeze. Atukuzwe. Amen. Hallelujah. 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 Furaha tunayo. Umunezero dufite ni kwa ajili ya ukombozi. Nuko twacunguwe. Hallelujah. Amen.